Weekend 5-0! Napalapas, nagbaligi ni Roy anang patay itigang ganat akasuso ni Fausta. Iti day tamat lang agun damay. Nagdinanog da Roy kini Jano, gapo tanasurun tinawpudi. Iti matdiskuhaw sa pagpalpaliwan ni Bong. Nakita na ni Roy, ngem saan na nangasurutan, gapo takilat ang nagparangkan kwa na ni Vanna. Imbaga ni Vanna nga isulangan timakamo amang sipot kini Roy. Imbagamat ni Bong kini Leonardo tinapasamak, ket kinasarita nga ron ni Leonardo ni Vanna, ngemawan tinagtungpalan ti saritaan da. Iti panag na ni Bong iti kasipmutan. Hilat nga danang paswit ken kuana iti saan unay nga dayo. Itagagayem, dinggin nyo tituloy iti serye tayo ita alawas iti drama tayo ana Paul 1. Weekend 5-0! Boss, Umasitag ka ko man. ito ang kami namin tinatabo! Hul! Itakan! Jack pulos na kabales. Anay ko. Bong, kumusta tirik na? Medyo mayat-matan, sir. Anya nga min tinapasamak. Agawid ako man. Idyada ng sit-sit kanyak. Ket pinasidignak itayan na. Kat, Kulat mo to na dinanog nak, sir. anya? Ambay lakit di daya, sir. No kasta. Ang mamumut lang yun ang bugbugan ka. Jay lamay sa timelasin ko, sir. Ngamjin ang danog kanyak. Saan ko nailasin? Sa may sa. Nakataray adagos, idi adadim teng atanod. Yung paglaki din ta saan nakapinatay. Wan nga rod, sir. Hala, agpaimbag ka pa ilang bang. Di ka matanagan iti magastos dito ospital. Siya kung ti makamugan ka. Agyaman akin ka, sir. Bong, takil ti may tultulong mo kanya. Iso nga awan ti pakadanagam iti magastos. Kumusta di pinaaramid ko kinisito? Madam, binugbog na lakano jay tao. Anya, kunak man no pinataynan. Adda kanu nga min dimtang atanod, madam. Iso adi na naipatungpal jay bilin nyo. Ah! Nanggay chay apinawon ko. Awan kong gunana! No kayat mo, siya kunti mga ramid itin paramid yung kanisito. Saan na mabalin? Diyak kaya't ngagmarangmang kayo kiniroy. Ado ti makamam mo kada kayo. Madam, Saan na bali? Basta naparigat na iti husto tayo dyan tao. isumot ti kinunana. Oh, awan serbi na at tambay at inang danak. Pinatay na lakuman at dakos. Madam, syakli na kuman tinang ibilinam. Kasano kat awan kayo mat itay? Madam, Ano bala? Sana bala. Jano, ayabang mankit din ni Roy. Tadta iparamid ko kankwana. ariglado, madam. Papaayaban na ka ni madam. Apay ka na. Basta mapan ka ni dayan na. Urayan na kanday jay. Mabit lang kada para ramidak. Kinunana amapan ka agagos. Apaman na mayaban ka. Pamuktumot lang ti pangibawnan na kanya. Anya? Aday papatay na. Anya? Wen, aday papatay na. Iso apapayaban na. Saan siguro? Tinasayat. Mapan ka ni dayan na. Amangan na makaulat. Nadamag kumat nabugbog ka, Bong. Wan, ma'am. Piman ka. Nakadungdungurit ka lang nga roden, nabugbog ka pa eh. Apay kastamot ang tibagbagam kanya, ma'am. Ako awan? Awan ti sabali ka ipapanandya imbagakan ka. Ang ako lang, dayjekan ka? Ma'am, Bong, panan.
Sir, adda ka di papanan nyo? Nakapalis kayo, mate. Wen, at napapanan mi kinipana. Sir, Dito'y kapay lang yung tagos ko. Di ka madanagan. Awan ti parikot dito'y. Inabangak da ito'y akwarto. Natalgad ka dito'y. agyaman ak, sir. Mala, mapan kaming kinipana. Si kapay lang ti makamo dito'y kwartong inabangak, ha? Wen, sir. Iparpardas mo ti panagmanihom, Rod. Naska na makabakam ko jay tawa kasarita. Madam, dayjay ka di tayo suki tayo iti paltog. Wan, pagdangamin pagsaritaan mi anay bag, may papan iti negosyo. Sige, madam. Aguray ka. Saan ka di anivan at tinalabsan tang agururay iti lugan? Uwan, madam. Anyat ar-aramidin na iti day siya lugar. Diyan ka mo, madam. At damat kaduwa na lalaki. Nalabit nga aram ken kuha na, madam. Pengagisan kayo, madam. Awan. Sige. Dikit di pa nagmanehom tiya si kaswam. Nakitak jay lima basalugan da Fausta. At ka di bagbagang ba na? Awan, Leonardo? Apay nga ron niyag tanta na meeting ka. Awan? Pana, sawarin ta da ito asyudad. Saan tangag sardeng? Aging ga di ta masarakan di safe house ti prime suspect. Wan, Leonardo. Dahito di porokan ka! Parigatan kayo na! Kasaluan na mo ang tikatak dito eh. Sana nanaskan amamam no asino tinakama. Awan nagnagayam tigkaway mo. Ikari nakagawatan ni Masitera. Ipang-urko iti ulo na. Basta! Aguyas ka akas laulag! Basta! Gawatan ni Masitera. Napukaw ng tipod na. Awagak adagos ni Sir Leonardo. At na di hospital ni Jano po. Jano gayam tinagan da dya tumboy. Jana espiritu ti pudpud no anagan na. Alias Jano Atiprong. Imbaglakit din ta nakitak ni Masitera iti away ti Rida. Tanusan, amang ano napatay na kumanday dya tumboy. Kat, kumusta dagiti sugat no? Ayos matan, sir. Kabala kong tibagik. Nasayat nga rod na kasta. Apaman niya gimbag ni Jano. Ipandamat ka na dya pagbalutan. Sir, apay akayat nakapatayin day dya tumboy. Panagkunak, adda pa kay naigan na iti trabahom kas may nga aset. Sir, No adda man pa kay naigan dagiti kriminal asapsapulin tayo. Kasano anaamuan dati balay nga abangak. saan tayo natalgad dito abalay, sir? Wen, kasaritak ti landlord, asaan ako niyagbayang ditoy. Mangkitak langin iti sa balay pagnaidan. Sir, nagsaraw ti kasi pasama kanyak. Wen nga rod, ang talaga maburbur tiyanak. Kasano nga amo dati pagnanaidak? Sir, naimbaglakit dito na labanak dahi dya atumboy. Tanusan, amangan no napatay nak. Kasta ka di. Wen Vana, Sino nga taday dya adorsok? nakasarita kong da jatong boy. Ang di na kay tagsaw. Di na sungbatan dagiti salsaludsudag kung kwa na. Dakas laki di tipanggap day dya at tao. Wen, Saan nga ta nga agtatakaw? saan Vana? Pinarigat na iti bugbog ni Bong. Kasla, isulaing ti amok aranta da jatong boy. Nagapamit kit di day dya tumboy, ah? Ha?
Apay anay bagam akapoy, Vana. Ha? Awan, Leonardo? Tinasaya tita. Awan ti sabali apang ibagak, no sa dino ti umakarak abalay. Ha? Umakarak iti pagdagusan, Vana. Ha? Sa anak ko na natalgad iti daydi abalay. Kat, kasano nga rod jay tumboy, anatiliw? Agtalinaid pa lang iti pagbalutan. Nasken, ama imbestigahan. Tiawanan bain ay tiyano. Kunak no nasiglap ta iso timbaon ko amang patay iti dayjay nga asin. Ngam na pa ay aklang. Siyakla ko mga minan ti binaon nyo, madam. Kunalamat ngamin kanya. Kapalan na ngay patungpal ti kayat ko. Sa ulang amin kagado ti dayja tomboy. Dursok ngamin. Oh, anya ngay ita. Adda iti pagbalutan. Madam, amang ano may galis ti dila dayja tomboy. Ket ibutak-tak na ti grupo tayo. Sakbay apin manaw itay ditoy. Binilin ko anay pa. Sabay lang ko ma. Tasan nga agsasaw ka dagiti pulis. Awan tirong nga pagdanagan tayo. Adda para sipot ko iti presinto. Amok abilinen na day chay at tiyano. Agsaludsutak manangkan ka, Jana. Apay asinarek mo tibalay. Jano, tinagan ko. Saan at Jana? Sungbatam ti saludsud ko. Awan, trip ko lang. Anya, Awan ngamin ti maramidak. day talaeng tirason mo. Wen, trip ko lang nga sirkan ti kunam, apag-abangam. Apay abinugbog mo ti kadwa kijay. Trip ko lang matabugbugan. Anya, sungbatan na kitinasaya at Jana. Kinunakmot kan ka. Jano, tinagan ko. Anya, Urayan niya ti araramidam. Awan ti ipudnukan ka. Trip ko lang dayjay ko nakmat. Nawadam. Kumusta? Nagpudnukan ka dayjay atomboy? saan ang makasarita itinasayat? Agduduma dagiti bagbagana. Leonardo, dagiti napuklan a kriminal. Saan da basta agsao wenno agpudno? Vana, uray kasano ti kinasirib ti kriminal. Saan da amalisyan tilintag? Leonardo, amangan nagtatakaw laday jay atumboy? Saan, Vana? Sigun kinibong, kalat-latan na simrak da tao, kat dinanog na dagos ni bang. Oh, apay ngumisum ka? Makaisimak lang iti mapaspasamak ita, Leonardo. Apay, Awan, basta makaisimak lang. Awan dito eh. Diyak kayat ti tao aman nakibiyang. Basta magtad kalat na kanyak iti informasyon. Patayin nyo matan na ya tao. Bayadan ka iti oray mano. Sana parikot kanyak ti kwarta? Ha! Lapad daytay tinigkosyok. Wen! Awan ti parikot kanyak. Basta patayin yung daychay ngagin lalaing. Asino ti ipapatay ni Fausta? Gagayam di uliwan na dinggan, titulo ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC
Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kinda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.